Nikithinkatho na ntune mutegeri bwega nuntuba kuona kanya kugwatanira na unikiri weru njuma thaa 3 hambirigirano ithirite na kagita gakega bitagwa ntinyeri kinywa jani jamoja tukupanganiritio tukubanaru akiri nteto chetu Yarato kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Skuru yare yachuka kuingo wakagita nyume ya tiari kuandamana bakienda mwarimu munene kwa eberu waku Akurubanjuri ncheke kuandamana ne wingi bomaitha ntere cha Rwanda. Yetu saka kuweka gikaro kia omwaka bali kuongwira umbani bonene bwa utungata. Naroto akuretera gicinchike bithatu na kia muthia kia rugonoro mwanya maukujamira. Watogeni okaire mwarin criminal monaniro mathithio tukobonaro tukianjiria ntito cheto skuru yare ya chuka ningi kwa kagita gate kumenyeka boni nyuma ya chari kuandamana mwanka kiri obisi cha kithomo na kinyachi ya kuandika arimu TSC bakienda mwarimu munene wa skuru eje kuthamwa chari barabo kari na muthuro bathithio ntubo bakiwa mwarimu ujo nwe Joan Muchina na batere kumaruka skuru eje gitumi bakiwa ne kugwa kwa kithomo kwa kagita nande aritwa ni berigeri kurekerwa rujuru kire mwankira kagita kara gagatumirwa Matimugambe na ripoti je Kurui ari ya St. Bakita chuka gaos ningetwa mwanka gutaririrwa angirwa kithomo nontu bwa maandamano machiari marabatindia kirio biji cha ithomo kaunti ya Tharaka Nithi tauni ya Chuka. If you are investigating me, I should step aside, waiting for the investigation to be completed. So you can't tell me you are investigating while I'm still seated in that office. We are fearing for our children now that we came here. Kuma nthiguru ikithira mochiari iyo mwako mobararurungana abantu amwe tauni ya Chuka kinya gwe kinya kaguru mugongo mwanka obichini chia kithomo kaunti ya Tharaka Nithi rwimbo rukorero mwake Muchina Mastingo. Lakini vile tunaona inaendelea saa hii they are off track completely, and we want to make an improvement on that, and we are starting today, and we want to have a solution going forward. It is today or never. Mwalimu mwenyewe akisikia principal anaanza kutetemeka. How do you perform as a teacher in that school? You can't. The environment of Chuka Girls is toxic, and you tunasema the person who brought that toxic must leave. For good performance, Muchina must go. Wathani bwa Muchina mwarimu munene wa cukuru eno kinyete muthia nyuma ya ntuo na ntugo cia menemene tekeri gugitwikikaga Muchina atire maumithio gucenga na gucenga arimu kubathieteria na nkinya kubarutithia mbeca itabatiri. Na ndio tuko angered na tunasema hii leadership yake atuitaki huko, tunataka aende. Another thing like now ile inasababisha the declining of the performance, na ndio tunataka ikuwe unrest, na ndio tumtaki huko. Unakuta watoto wetu wanalala very late, then wanaamuka very late. Tunataka kujua kama wewe maidi yako haiko settled, kama umechoka, hiyo akili inaweza fanya kazi kweli? Na najua mtoto mpaka class, so I am a victim. Sijui kama mtoto wangu uko safe huko. Nisipomtoa leo, mjue mtoto wangu nitapata amekufa. Wakati mwalimu ananitanja, ananiambia you are mama this, admission this. Takore na bunge bugutigere angirwa kithomo kaunti ya Tharaka Nithi gukurukira munene wa kithomo Mbugua Kabaki arendekithia cukuru eno ya Chuka kuingwa mwanka gutairio kuma rukiri mwanka goro gutwikite kenda cukuru ya Chuka Girls icokia rietwa na nkinya maumithio make Muchina no athire. Through late coming, we have decided that the school will be closed officially.
However, I want to tell you this. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge Kechuke Gamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Asiasa Kathumba ni bakinyete mathikone ja mukuru uria wari mubungi wa Mwekuru aja Meru Florence Kajuju taraja thithikirite ntere cia tigania ni aria mathikone jaja bajukite kanya kagukatha mutu tigionde siasa iturite mathikone jaja aro mwaria ajukite kanya kawe kwiringira ndebe bakioneka omuntu kwigitira muriko tugetera kithurano ke 2027 nathikira ni muno kuewa no ndo muntu kithangu wewe ikuritana class narutane class lakini boge akona mwalimu ambe witangwe inge nara kinya walimu butebuya na kiongozi ondini kweta aro banarenja pete shima kabisa akweta father ukona father dikere ni weya ukona father na atirenjira na tumba kule antu kweno wameitetea kuna hata mahali kidogo mambo kama hiyo hatutakaa chini tuseme hatukusikii. I'm the elected member of Kenya West and I deserve respect. No tipa ya heshima utukura kongi tio ni athiri mwathani mwega kato yete kuthika mwana twatiania uratonetie ati na bidii kana na kuiritaniria uteno tekinya mwanka matwaka muntu enego etarutero biashara ndene Kenya hii. So kinya mami muringaringira ruingwira turiterete na natonetie muntu ana video teno akinya ibu ntokinya onte no kuande na bidii nka MP Kenya West mwaka 2027 boya ile ikiaba kenane ate barabara chiato chiatonga waria na manto amai keoria kwandere oriendre muntu onge twatarate akwa keorimba kenda tora tena nande tebromba kura kaire ira wampere ni ngani na ikumushokeria nkabo natini nkaki wenya bisho Mugambi ataranire akwena gituma natwe ito twerante wetu wega wotu akanya kau gituke gya siasa tikakiriga kira itumurunge kakia mutono uriko gitene kya Meru kukula tia gas tumekula tia gas hii miaka mingi sasa. Mara hii tumeamua tukae hapa ndani ya broad base tuone vile tunaweza pata maendeleo kidogo kidogo tukiendelea. Mambo ya tia gas siji tumeachia Mburu. Tukisonga namna hiyo naona Linduria ananiangalia vibaya lakini hakuna shida. Siasa ni akili mtu wangu. Siasa ila lazima tutumire akili owe ya kwe nawe tonga kiongo mwere siasa kato atumire akili mtu wangu. Na tutakoreana na siasa lentore endelea weto iterende na ukirethirikari ewengi. Lakini antuba Meru tulukerie mwaka 2027 twamwire ara mwisho no ntuthai tukwenda barabara thai antubenda mpara tukwenda bia kuria thai tukwenda ruo CS lentore endereka kwenda kuturita thirikari na thai itwaelerie munya twamona twaelia kereto muronge twamona twaelia kawera twamona mutume twaeletie tukuone kedra inawezekana tena ndiburia kioria bonchogerie itu antu betu ibombonete nkiaria matai maingi nkiuwa bila nkuromba Meru ni antu bangundi wiro ya babwe they are one man army ila nkuromba antu bantetherie to reclaim heshima they are Meru nonto Meru nesinkite ikena maneta kinyaringi arekinyite. Akuru banjuri ntike kumatigania ntuku ya Narua ni bathithite maandamano kuma nyomba yao ya mumone mwanka obisine che munini wa county commissioner Tere Chemuthara. Akuru baba bathithite oju ni kireba kuga ni gutejanirwo ni thirikari kirimantu jegio karia mono guntu kuria kurithagua bakiwa maithani jatwikite mpanga kiribwa. Akuru baba baugite mawira ni Johnze jarabana yakiro ni thirikari ni jatwikite jorongo nuntu maitha no kajetete na mbere kwithirwa jakiba ithukira. John Thiga naranirite nabo na gututumira report chija.
akuru banjuri nje kuma ntere chatigania muthenya wa imuthi bakomanite nyomba ya njuri ya mumone gicio bunge atigana East bakiona ne kuria kuganira ko kumania na kunyoka gokare kura gukoneka ntere cia andu ana chatigania na araba nengerete thirikari mukana wa ntumo wanja utigiri bakubera na ataba kwenda nabo kumania na kunyoka gokari oku thirikari ya mheshimiwa Ruto kuma yeye kuma Meru County yonja piu ile Meru County yonja toyo ntobira to na ile to ina mwana to uitwa Kendrike waitao police station dito mene ni amudhara ombi ya ile chi antuborai nara king'ombe na ng'ombe ile chi ni ba inye piu kile andika ba ukilwe inya kidogo ibongele bange kana inya ba chencho baraba iko tenenkere bange utobo kutumbe kana ndo batu kura wantu kila siku na ng'ombe yote kila siku itokuinywa, lakini tunasema serikali itujulishe majibu ya hii maneno kabla hiyo Friday nyingine tarehe 6 inara kurwa bakumane na muthuro uyu bathire mwe kwa mwanka bicini bwa DCC ntere cha muri giciko bunge ku atigana East kenda kwira mararame koma ona arabonekete bakiorotithire kiara minister wokare bwanda ino Kipchumba Murkomen urabakuwa na mamitoro yangu ingogeni yake bataka kuomba Murkomen wangu kareti antu nuko thokeria kijara isi nanto nuore na inya ya to madrikare koko ate antu na choga ngombe cheto ya chetete bataka kuomba Murkomen manta yara atorere akaindia sisi ate operation itafanywa katokuwa abwethero kwambereria narwa tero na ibwa yabura kuruba yabari ruare bagwa batwe otemuntu na andu athirikari batwe twete kurikania thirikari atire Meru ireo na Meru ne kumia na inyabo ibatuthwaniria bura bakuthwaniria bangi itwonete operation ikibwithwa Baringo itwone operation ikibwithwa Pokot Meru re kete Kenya. Kwa hivyo machifu wote wa Isiolo County, machifu wote wa Samburu County na Sile County na Turkana County, sile wale wote wako pande hii ya chini, machifu waitwe watasaidia kueleza wale wote hawakuwa na ng'ombe wanatoa wapi, maana tuko sure wezi wanatoka pande gani. Naraba muthia baugite kinya wamba bobo konekana bwandithia ntere ino cia ndonda chatigania itakaba kwibithania na wamba bwandithia indibe na mworoto wa kubatunya ithaka ni mwana na katani ba utukuneka nako ikithaka kiwita njuri ikithaka kiwita atia barenda tubua ya bura batubua iria kithaka na kira kingi ki barabara batula kwina ruta makara kuo Isiolo ni amantu yonde yete ariku na kithaka baraiba kumenya na ibaritani na nene bo mantu ariku bakero bamia ni antu bakuriku kenda bugia ndira Isiolo ke ya kwa resort sete buya weta atia buya kwendea kithaka kira tutenga tutengere kenda tutukora we ni maitha ya itoichi bantu 640 square kilometers Babasoni kenda tuendaire ko savasi tubaba kuya ato ya kora na nebyo to ng'ombe cheta na tore itakumya kumbe kithaka tukwenda kwengwa kuo nibo tukore tumwete ko tukwana kiripotera ndo cha weru kuma ntere chitiani bitawa John Thiga. Mutongeria wa bara kaimbungene Meru mwenda ithile augite Meru mono bara batura mwankene njo Meru na Isiolo nara kuri na urethi ni bathuri ni thirikari ra bathurire ithile akiwa kinya nyuma ya kuriungira obisi ya minister wa Karia Bwandene Kipchumba Murkomen na kubekera wira no baguchokanirio Karia mwanka nandi butakinyanira ithile nandi na rombetero isuto kubuta minister Kipchumba Murkomen ende ndwale na Migoso Gamba ni untu bakure mu gutungata Kenya kirindo angichiao muthuri muruki gatumanyithia ni kumana mpithukiro cia ndithia iracionekere nene kaunti Meru ararethi pethe Nyamaru mono ne amba na kinyanyi motongire bo Meru kinya bisi na minister Karia na Murkomen na kubate wirane akethwa keja gundu guku kwa githio Karia mwangira na ndio ndubo butathika gitumi mwenda ithire achimirite kuga no mwanka Murkomen thwa kiuro bibi siezi umo wito Murkomen nara mingweke no Murkomen athanaga ngwe iguria Nairobi city utengwe ngiaeneo ibonto kona tutheteto kumora toringire tuma anto ya na to mwithira Nairobi ora ko to ya sifa jothe rweto ira bothiririe na ukwenu anje ne story wetu aira wato ana uagu ofisine wetu ira bothiririe ke iyo marakweti no te kwa kuthiria na to otwira 72 hours thain imeria thatu itita kuthira utiga othithia
So bwana Murkomen ni serious na maisha na inkwenda kwira mbunge ba Kenya na ba Meru, especially ambunge ba Meru ibabure to someone Murkomen in the parliament ba amuri chura concerning this issue na ba amuri arara on the floor amuri wa Murkomen ubangeta kuthithia atendene Meru county nondu no kantu ba ukua kuringana na ithire augitira ukinyite na witikia ati Murkomen no mbite kwithwakira monengo wewe mandu jegio karia so inkwenda kwira Murkomen yo menya ngweku otherwise you are very incompetent no take your kumenya in this ministry corporate actually nya ku resign no kama in this ministry no ntote ku understand owango gwa ge siasa you don't even understand your work kiro kuthithia otekwela wenye impi no ntowe ikagothe antu iba kuona no ku reportera no ntokwena intelligence na Meru yo kwa report what is happening in Meru county obwera kuma Nairobi okana ko tikira antu aite koria nao agio iko kwenu kwena kacha no itire nao na tata chameneo okanjo twine rapota theria na welge yo mara kwetu athiria ngambi nao ondo teko ya kuthiria nao thiria nawe tutone nyeguo kuthiria katore soling na antu bakureka kura nguruki mondeithire akagwa no manga matongire mugongo ethonya kirotera minister wa kithomo no ntumwakire na ndi na witikio na rimigo kiagirithia ogamba we mandu a minister of education yo kila mtu akurira thai yo mtu akurira ngarame kithomo everybody is crying no nto we utikwaelia wa understand mbecha iro release versus the cost ya mwana kuthoma omanya mbecha iro ku release chetaura mojiari nyake wango kana kia ngarame kuthomethia kenda kuma uwa ile kumanage omanage manto ya kithomo no na mbecha ira chontho uchireta amwe kenda tumba kona na betu bathoma no ndo otherwise ministry kya kwethira bandu no kantu bakurira kana githomo itaikio mangarama na no ka Kenya bakurira taxi then bwana ogamba you are failing the government and you are failing the Kenyans so bwana president deal with those kena mando ya kuya buya Minister wangi kithirikari nene urakwenda rais aringa kiboko ni minister wege mantu jegi ogima no akiuga mwankira nandi mantu jogima ijombite kuthoja kiangaratana ndwale ateko meimbia akubwithe ge ministry of health sha angasha ituguru ange ni 10 billion cibitari imwe cia nawetu wechirita level zo karita level 4 ke ni level 3 private hospitals bange meja chui kaura bange betha iba kwenda kurua mbeja jasha batome ganto fulani baike ganto fulani in cash bari zero in sha bari zero bari wachesha Muthuri Murioki Woro TV mutiroka ngangi Banki yaguika muthithu ya yetu sako nionanitie gukura bukatha arakinya memba bayo bongerete na gukinya 118 bukura kura kuringithanitwe na mawega kuma kiri sako eje kiri muchamanio jwa o mwaka turajuka rinaro kambuni je nitumirite kinya kweja na dividends na gichunje kia 19 kuma kirigana kiaria Dennis Kirimi urani maneno wa sako eje ugite ngaukano na uchumi kwithurwa bumi ni bombanite kiri gukura arakinya utonga kana assets cio chitite kuma bilioni 1 mu mwanka bilioni 1.6 mwandiki wetu wantoto mutugikare na gukarima mburene jaja gatwecho na njira y'inkinyaniro. Nachukua fursa hii ya kutangaza tuwapatia 19% of your capital deposits. Next time mete to declare pesa cha kuromba choloni na ilio no karomba choloni na loni na okay I will go to receive a rate of 13% for every share which you have. Ni migambo ya makigitonga mukariri gitwa yetu sako na arwa kirimo shamano jwa memba basako eje ethira gitumiria bakare and dividend na gichunje ge 19 kuma kirigana aliana we CEO Dennis Kirimi ugite bakinga mwanka ni bongerete milioni 500 munkira betha bekinya kigina kya bilioni 1.6 na nkuru kya gitarira kuma na kweja na roni sako nionete milioni ingi 140 na kirimbe siria memba bagita kwa bakirita mbesha bethra bakiona milioni 318 na kumania na arabeka gambesa banki bethra bakiona milioni 115 na kiuga mbesa ira sako etumirite na gichunje kya 37 kuma kirigana kirimbe za chondi ira bodhuranetie. To recorded a lot of improvements and managed to close the assets at 9.4 billion, which
We promised that is a growth of 1.5 billion through careful control of operating expenses. Kingesi yo kirimi na ugite ni betite na mbere kwagiritha njira ya mitandao kiri sako yao na kinya kureto tungata kwina mumemba bari na ituo bya gwita mbese igana rimwe rĩa 30 na kinya kiuga memba ngiri 14 ni bongerekete sakone gukinya memba ngiri igana rimwe rĩa 14. So in terms of our service delivery, we have digitized a lot. Kenda tomba kubosaf, turugurite agencies 130 members mbere sako nigurite. Ntombete kuongera another 14,000 in the year 2024 and we have crossed the year to 118,000. Bamwe batongeria bore kiathone kebethra baikatha sako eje na mbondi yao nigukaria kigina kia momemba gutuma sako eje ithire gikurana njira inene na mbere ya membo ibwega nondu bakwenderera kugwatira sako enio future yetu nondu bwakumenyera into bia arimi baba na kira murungu gakenderea kubwera thima so nyani ngukena ni kanyamo kau tukona 19% imbechi nyingi mono bothithia marketing ye nyingi na borugera branch ye nyingi kenda tumba gukuria itakuraya mono. Oh, that is how we can create wealth for our people. We are very proud to read to munono twasako yetu yetu modele enu esako yetu it stands out. Congratulations noto bwangu gendongi erabolitete management yetu, asanteni sana. Kumankubu gishigo mbunge kia Southiment inge reportrante toshewero Juma Reakwa rieto ni mutuge kare Tanambera kurumira ntiso chetu twachokera n'igicunci kebithatu na kiamuthia kia ripoti yetu ya mwanya yegie maukujamira ninyume kagita gate kuraja ukebebia mutambo. Some people travel to see the world. I travel to question the forces that shape entire nations. How is it possible? My name is Professor Hannah Fry. I want to meet the people with unexpected stories to tell. And dig up the peculiar and wonderful treasures that reveal what a country is made of. Yes. Nenda kama ndani. Yes, ndio wenyewe ndio bada. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Ukumenyiria ati uwe tuonkaze ona ndeze. Mbie mwende. Bado mwenyewe choke bonde. Chivo. Atoto. Dia daburu mwentima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Uko ready kwa entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes. That's good to know. Keke, kabeja na kamutu yake. Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
mutindi nyengia na kamusere Inyaju twena jua mbishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene etia motujwa Nice Extra Premium. Nkima ya motujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na njeku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Bagi gwitana mbere kurumira ntito chetu tugicokera kenda mirai kinya thoko etinyari kana itathukira barabarene arimi na biashara bamira batumaira mauku jaku mioga jaraja ngwanene na jamarigo indite marigo mauku jaja jarimagwa na ne biashara jere inge arimi bakiwa kagita kare mirai etaga London ibathondekete mbeche nyingi muno kumane na wendi bo mauku jaja ende na ndine gwatatake kuona bia kuna ntuko ntumirane ya thoko mwandiki wetu Antito Marion Karuge na kinyete nture ne Antwamo Gembe South mundene jwa myundene ya makujaja kwaraniria na arimi na gikene gichunche kabithatu ne akiamuthia kia ripoti je mwanya. Mbere ya thoko ya mirai ngwa London, arimi ba mauku ya kuoa miraa ni bagunika muno na kuona mbecha ukulukira mauku ya no ntubenda che mauku na kiumia no ende thoko ikuingwa ni baringikira nene no ntubate thukuma mauku ya bona biekireke ni watatatu basionera no mwate jo antuko. Miraa ya London bware ambeza sana, lakini kuma miraa kuingwa urugu bwathukire nontu ugakwaida ntuka mundakare mire talanda ni kumangirithana na makuya atama kiumia kubyo nona murimi na kuona mbesa, lakini kuma mire kwa ajili kuingwa nala kuingwa London yenda mire besa iwa ntuko ninya muntu tuko nakaya oi ya oi kenda muntu anda bingi ndene ku nontu ayerira yonkatha yombo kurithia mpara tombe kurima makuya ko itari rira ya muno mire ki ya kuingwa ya London ya twayarima muno ituona mbeca yo kulugira kiyo nontu yetana iria mira, lakini ria thoko ciaingirwe twatwigire kinya twakwamire kiyo endi katona bika itu kulugira kwenda ko Murungu tu. Alafu ugakuona ringi nontu mubiashara numwe aria mbote mbere tiwete ndia kuretira mbeca, lakini mbere rira kutea kariu mbere kothana cio mbeca mbere yote mamauku. Arimi baba mauku ni botumenyethia bira bona kire thukuma rio ntuku imwe bathukuma mbecha 30,000 kana 20,000 indi kaitaka bathukuma 1,000 kana 2 getha mauku ya kona 30 tuonda getha kona 25 kulingana na thoko bura cie ikari no ntuku ira murio yoro atu bute yo aginya mana 5 gwitigie itariu yoginya mana 5 twabaindika muno giuyatema aginya kuri antu bangi nabo bakamata kuma na baitithia na gibande ngenda yombo koyorono ono bona mbeca giyo twathuguma na inyirira mireta ari na confusion nyingi kuma ra mira kwambiria thina yonto ra mira yeta
landani batu na mira yeta landani tuona mbeza muno okulugira mario ya nontu ilongo inyesi abu ida ingo itebu yende kinyanga dambite de odokone mbua niwo mario twantikana thate lakini mbere yangu isi abu inda ata inyana togunia thate nkendia na ile tuona mbeza inyasa itie thai tuge kunia 20 inda zienda mbeza ngiri 20 lakini thai oto tuge tuende mario ya mbeza nyingi niwo mario ya mbeza ngiri kana ngiri yele ezi ate basi muno nontu ndaomba kulimithia mauku siomba ondira bisi siomba kinya waka wako kinya kura ng'ombe na kuriwa musi muno ayo community yetu twaila cia muno saiti kinya mayani wirigiro bwari mina biashara baba mauku ni ati ntuku imwe thoko cia miraa ira ciaingirwo ikarurwa ringi biashara cio yacokera na uturo bwacokaniro yauka mbere kuringana na biashara yakwa ntigwo kurima bingi ontu riu twina wiriro ngabana akarugura miraa no ngupanua ringi kiyanda nontu ndona mbiayo ngabana akaula arura mirera biga 100% uti muntu wanda ingi no makuyo yariko oyau ngabana wetu akaula atufuatilia miraa batu miraa ikethira ina ngwe ore kari mbere batu turia biashara ba mauku tuona mpesa zaidi na tukaomba nyote biana betu na tukaomba nyote ya community zaidi yo kukarithai yoni yo muthia yo isunsi kia bithatu nini mwandiki na mukuthuraniro rono rwa mwanya Marion Karugi wa Naftali. Wega sana Marion Karugi. Kirenti chongi na ndia siasa ni bajukitie kanya kuringira thirikari Kenya Kwanza ndebe kiri mambura za kigomano gya sako ya yetu a siasa baba bakioneka kuga bo bakarungamana Rais Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki mwaka muthia Neli Kithinji gatumenyithia nkuruka. Kiri mambura ja yetu sako ntuko ya narua atongeria mwanya ni bonenie kugwata mbaru thirikari ya Nandi ya Rais Ruto na munini wawe Professor Kithure Kindiki. Tureamwe kana tutemwe oni nte gucwakurani uria kinkabo uria buringire kura na bo muringira bondingira Ruto tucoke tukethe thirikari ya Professor Kithure Kindiki mwaka 2042 na therefore tuakari nto bietu bionde bugakaria sako yenu thikireni antu betu tu antu botala mathabu antu bakuri na twitite na mandu ya tukubithia na te yakara rune uni I want to associate myself na statement ya kuliyo ko mwambi bowa antu inkumanya umo buongwa ni obure au na consequences ya mandu tukabithia no tutwayona uterenge in our constitution order twethera antu as a community twetha turwami akwena ona ya buturwami bainge bao bakeinyeria ati Kindiki ni mwana wao na kuri na bata ya Meru kwithirwa bakimugwata mbaru. Kindiki bokaringira Kindiki kana boteringira Kindiki Kindiki no wetu kana te wetu Kindiki mwana wetu kana te wetu Kindiki mwana wetu kana te wetu imwana wetu tokamo support ibwega kaba support Kindiki izazawa William Ruto imujoro wetu nontu na twere Professor Kindiki and Deputy President ndirari karenjini the other day na inyamo mheshimiwa mwitinari no you tell you ndaigwa ntu ba Rift Valley babangi tega na kwega na bakaria mwana wao kithurano kitwitite na atwe kinya bacho tuteritio wantu bakuthugania gutiringi twethira twina ballot paper ithira ina president na deputy ari Mumiru tumba kwira muga agatwira muga muno je kabubu botengani bakiuga kaunti ya Meru ni thiritwe kiringwa makoko na gwitwa Mount Kenya indi kiri maendeleo gutikio tuonaga ugieta Nyeri thaiji ara twitaga kwa muntu ure ara utaraga kilomita no witeku na njira ithano cionthe ciina rami Meru ri nontu twetawa Mount Kenya na tugitawa Mount Kenya ibuje kilomita ingana cheke urarami mbwireni ciambirerwe kilomita 100 na kilomita 100 ira cheke urarami indigirwe kilomita 50. Antonia Wero TV Mbita Neli wa Kithinji.
Murungamiri munene wa Meru Wasco Romano Mwito na arombete Ameru gukiriria bakerekana iyo tungata barwangi ruru rwagitumia kiariari mawakagitaga kureithiria ntere cia sewage. Romano ugite Mwoto John utugira Ameru bonthe nibwo gutungata bwega muno kagita kathano kenda kurigiria wakibaruje. Mushino mao gicone kyobunge kia Igembe South kuri na mateta ja kariba mweba kiuga ibaitithiritwe maguru ja rojo ntupote bwa kawithire nandi abisa monero rwanyura rojo rwa Meru Wasco Romano Mwito netekite makaya jao ari athira thirikari ya county gukurukira ngavana Mutuma nitanirite bonene gutira akariba kona rojo rwa gutumira mono igitenerere rya Kiaramu ontwerite na bobare baikundite rojo batithingatite watho baringe riboti obisine mbere ya bayukirwa itagaria batwi kimari yaratore ya CRO twithera tuwe regulation ni Water Service Regulatory Board iraita WASREB na Meru Wasco akini buonka water service provider Kenya mzima ibo baya na tarifu na bacho ki tarifu yetu ira tureasia roe cubic meter emwe kana lita ngiri emwe 1000 liters iracho chiringi 90 especially town yetu ya maua mbere antu betu kure antu bamenyereti kuiya roe kwithe akwina sheria na kwina tarifu ukawato wiyete roe ira ukayo kasiekera roe kwi fine ubatere kuringwa na nithere gazette to is a gazetted tariff. Kwa hivyo customers betu kana antu betu ba maua nko boromba kwa tweka kwe mtu wina roe ene illegal connection to kuromba we officine to regularize roe ruru waku withire we ki system une na kukuma Jumatatu ari athira obisi yawe ya roje kathi karo na akari kenda kwaraniria na gusuira ntaira thina iria bari nacio ciige roji na kuniondire miuro mingi iwite na roji rutikungana ya Meru Wasco management tubangite kwithira twina customer clinic kuma kimekite kuma tariki 4 mwaka tariki 6 aratu kethira twina tentara Maua Town karibu na post office kenda customers betu bonde bareta complaints iraba inacio baraba ina thina roe baraba ina thina bills baraba kwenda connect roe baraba kwenda connect sewerage systems itobera bonde be kenda tuthikaniria nonto challenges ni nyingi especially da ikwina kiangazi kwarite muno roe roteani rutekwana kiremereto ukalwelia miereto mingira turuta roe ndombite kuana roe rukena ibo ntutu kwenda kwarani na customers betu tuwatanira kinyawe there roe iruni no to water is a scarce resource na ironi ruru kuoneka tumbe kwayana wethira irrationing tukubwithi antu bakamenya tukwetu tukanya tukwengi tukanya tukwe. Dennis Mugendi Weru Njuma mushine wa Maua County ya Meru. Minister wa Kariabwa Ndene Kipchumba Murkomen ugite thirikari na gitio gikinene kiri rwangirwa ugambithania Nthiguru na kereri ntere cia Lavington Nairobi. Murkomen ugite kinya kuri na bataya urumwe na uchore bwandu angiji kuri kwa kenda gutigira Nthiguru ni gwitana mbere ura kubatere ukariamwe na mugambithania munene Martha Koome na atongira bangi barwangirwa watho Kale Mutembei na kurikithia. Waziri wa ukaria wa Ndene na urungamiri wa Nthiguru Kipchumba Murkomen ni agwatanirite na mugambithania munene Martha Koome na atongoria ba Law Society of Kenya LSK mucemanio ni Lavington Nairobi. Waziri ni akuga thirikari na gitio kinene na mawakili ba Law Society of Kenya. Those of us who serve in government are very proud of Law Society of Kenya. And I'm saying this because we must have people who hold the government into account. There must be people who raise serious issues of governance. And when I see young lawyers, some my students, some even younger, raising serious human rights, democracy, governance issues, touching on the current administration, including my office, and my office is always, most targeted by Law Society of Kenya, by Amnesty International, by all this. Please just know that I don't take any offense. I would have done exactly the same. Waziri ni akuga ni gukwendeka wegananu wa thirikari kumenerwa kende ruta wira wega nkuruki. It takes a balanced criticism of government for government to do better. And if you don't do so,
there is no way we are going to improve. And there are so many things that have improved in government, legislation-wise, governance-wise, that have really helped us to be better leaders in government. Mkuruki waziri ni akuria mawakili ba Law Society of Kenya batika rutenguge tangwataniro ete ya thirikari na bena nguge ya kiwatho ya kwa thirikari kirira na ya kubauria guchumeria kwa thirikari kirira. Don't also make Law Society of Kenya to look like it is an NGO. It is not. As much as the Law Society of Kenya serve the purpose of holding the government into account, it also has a legal responsibility in the act itself to advise government. And so when the opportunity comes, when you raise issues of governance, democracy, police brutality, you know, all these issues, and we ask you to come and help in those spaces, don't run away, Faith. Yeah? Don't run away, because, you know, I saw you speak very passionately about people who spread rumors. And innuendos and all other things, because they do not know what's going on. I also want you to come to our spaces and advise us. Caleb Mutembei, Wero TV. Nine nandi makocha mwanya ba michezo aja Meru ni barikitie uritani bura bethiritwo bakiamukira wantu ko ithano uritani bubu buretithitwe na mbere iri njira ya kubombithwa kinya kuritana team chao bwega minister wa michezo kirithirikari ya county ya Meru Elias Murega augite kinya bakaritana managers ba team mwanya aja Meru kenda gukuria michezo Muthuri Muriuki na iji cha michezo. Thirikari kaunti Meru kurukira minister Elias Murega na thibambirite murandi ndogutana kochi mwanya na ndikenda bomba kwagirira mubira kire team ciao iria bakuritana arana nibuketho bakeo certificate mwambirio kimando jegi uritani bobu. Hii level tunafanya for this week 5 days ni level ya introductory. Tuko hapa kuanza kuwaelimisha kuhusu jinsi ya kufunza mpira kwa vijana na wengine watoto wadogo, mbinu mwafaka kuelimisha vijana kucheza soka. Madhumuni ya haya mafunzo kutoka kwa Kenya Football Federation ya Kenya ni kumpa kocha anayeanza mafunzo elimu bora ili aweze kutransfer hiyo mafunzo kwa kijana na norijire kwendeka ikenda ba instill creative baria na ikio gap yo to come identify to achitaniria nonto county yetu to kwenda either the next to sport tourism destination na area at least to gukuria yewa kwambiria na ara mashinani na unio governor onere ibwega kwambiria training cha coaches baba kuringana na minister Murega augite baumau baketho bakiritana amenyeri ba timu ici nikenya upetha beno menyo ura bakatethire timu ici gukura na kije guchwa motethio mwanya na mirandi iria igatuma timu ici chethwa chena mbesa. The next group of people to go and target football administrators kana inyake baria atongeria bairabu bi mwanya ikenda twethira twena football managers bakumenya club yao ni atatombo bachwira sponsor ni atatombo tetheria team ichi yetu kiri welfare kumenyera chethi all these na ndine tukwenda the next level tomba go train managers bau bairabu kuma maybe the chairman the team managers na tongeria bau ba club bedro beno menyo what it entails management of football clubs. Muthuri Muriuki wa Njuma mutitha jwa Kangangi. Muthejani sana njirendi kuibwega nuntu bakona kanya kugwatanira about Germany kari ntuko ya rojo kiri weru weekend tana mbere ukenera mibango ya Wero TV nkwendere kagitaga kega mitagwantinya rikenywa muri nkirimi no kari monanirwa mathithe nyume kagitaga te kuraja ni mubango jwa The Plug.